Mwibwega murithire wa Meru TV rukiriro ngiru thongiru katharatu inambere kwa tukirikana kiri metha yetu ya ndeto nkirigira ati manurere bwega nukirite bwega na gitio kiri ni bitigire ko watugeni kiri metha eno yetu ingiru kiriro emunde kabithira bambitani famine swa Kimathi twararonge Alex noe mwerekeria wakwa tukiambiria gatwambiria na chikieba kuma nara nterechia maigani wandia nari nara ke buri nara akari bethere tubakina mbere kwegwa bena kiao kana bena kiao kumania na ikuo kia muchambu wiketa Robert Muthuri urathie na mbere kwegwa kithiro akwirite gitandani wake na kuringana na ripoti kuma kire muji bethere tubakieleza ati Muthuri atira ina ripoti nwere ku ya kwegwa tena gima bwega bwa mwiri na kabethere tubakina mbere kwa bakirigaraga ende imbi yethiritwe ikiuraga mtu murume uyu mwandiki wetu wa ndeto mwendo wa laibuni nwe wambirite na ripoti ino Nikiriga kirinture moya maigene wandini akirwe na gicigo mbunge kia Buri nyuma ya ntomurume wokurubwa gatagati na rieto Robert Muthuri kwithirwa akwirite nyumba eke rukiriro ruari araka umoka gikuo kiawe kati kumenyekana nontu nethirite na ugima bubwea bwa mwiri oyora Martha Wanjiru mwakuru wa mututigiro Robert Muthuri agutariria mukuru kwa eto Robert Muthuri akira kindigaritie muno mukuru wakwa kwi muchore we barejanirie no bakuruka nyomba bagukuruka nyomba ibarambiririe kwaria barie rwari runene ruraja bwe gabe nyomba umethene na bana ri nyiru bira ndirekirite mukuru wakwa bebo baire batirari na thina kinyeri ku kaneriku ndiregirwe muchore uwo mukuru wakwa oria mukuru wakwa kiugwa na bakure ibai kwithero wendete kiugwa na baku no iugwa chiendete kana na baku endete mukuru kwa mwira ni ana endete amwira ri antu bacieta iria bakauga ngakuraga ri ande kinyanga kuraga kana nkeja kwatia nkoraga kinya muntungi woni rane ro chokera na bakwa achoka na ndamuria nwije kuromba kana nkurombere amwira mukuru kwa muchokera amwira ri romba gugwe amwira minche ni turombe jairi nande ambiria kuromba akiugaga igo murungu nkuja kigwe woni nkwejete nje choma na ntikwijethira na jitwe ndakuromba murungu reko gwate kumworia ethirwo kirite rukiri irarerire mukuru wakwa na minchuri metho rokwa eja gitandene ntukukari na toro thayu akuja gitandene eja ikika ndathugania ndi muka kagwate itoro ambukire na ndi kuona aria amami ndona tigwikirite ndajukia muringiti ndauga kamukunikire kimukunikira ate kweva ngitaga ndona na choke na ikitie metho iguru nabo akariba ntura-ini ni bacumirĩtie na kumeneria bunene maabithaa bokaria mo na borisi bagicigo kia Buri akiwa kinya nyuma yo kuringa riboti kaindo utitalia kinya rimwe bayukitie Buru ankuigua ndina peni sana thaa kuma thaa 12 thaa ira mbigirwe embu emorosi akiuga meya gote kuraja no akuo waja imbigirwe ngwigwa ndina peni mono ntonde kwithira mukuru we amami gitandene ati nakwite sawa itwetera ko borisi ko tukweta naku maembura thonge eno ero na tigweterete ngari je nuntu ngari ti akui ende mwanka thai kuma thaa 12 nusu mwanka thai thaa mugwanja thaa nyacietete ute ngari ute munene ute askari mwanka thai aturigari mwere jo nyomba mbira ukethero yugwe na twana twenje mwekuru eku boteja no bo muitera no aigwo mantu ya thira mutwe na oni the mone ndingirwe thimo na ndomba kwija ande kwija ndethira mukoro mwaro ciana na kwire na nde kwanda bakiri mbithire bakirira muno na ndikira kindigariria iborisi nyambithire ita kinya iyo ninkinyira mbere ya kuma town kuma kirogine mwanka janda kinya mbere borisi kege ngiringa mutano cia thimo muri na borisi urire ngiri na 500 bakwenda utumirwa cia gutuma bachuchwira ngare kwizira mwiri mwanka thai ina ngiri ya 500 jo kauma na mwaro cia ingoge ara ikibaruka itaga nya mwana nengiego na arengirwa goro cukuru na romba rio kiri thirikari amwe na antu bawendiwe ani utiela nibo baritira mwiri yo mwendwa wo nyumba na nikenda utiela bari na kaita kakeaka kuthuranira umurukia ndenda wo uraire Robert ayo kiru thirikari atua
nontu Robert atirajitwe goro na aratujamira kwa mwakuru omutano cia goro atirajitwe nyang'ana gajukie thirikari ejukie tua ejukirie kaungania tua nontu inya kaungania uindami engete antu baonja bathiria no enko enja inyangina na thamire enja akiuga akamuraga kaungania na jukirwa tue nene thirikari atukona kioto kia mwana wetu ugeja kwithura nya kuri usaidizi bunge bona kubomba kuoneka kinya kwithura i polisi keruete kuonekana inya town ineje kana eso boiga geja tujukiria muntu etumutire etuitire nyomba. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Bwega nyuma ya wamba boka owa kuruthika factory ni ya Kathangene inde atongoria ba factory ni bethiritwe bakinambere kwa bakebu magiria na kuria arimi gutigira tiba kunenkera bithaa ba ukaria kanya kengo bainambere kwigo bakiruthaga uchunkuni bwago na arankuruki bethiritwe bakiuria arimi gutigira ati barekane na kwaria ndeto batakumenya na ikengo kawakaka kainambere kwigo kithingatagirwa na kumenya himbi yoyo ngo yithiritwe kare nkuruki atongoria wa baba bethiritwe baitarire mantu mwanya maigeni na ikarika riri mwandiki wetu wa ndeto Kiroria wa Stella nayo wina ripoti ino. Oririha wamba bwaka wabwithirite bugitwika njukie gutu na kwithira buke gweta kwa guntu kunde ituribio bina byande biria byumagaruo Teresia Kidale factory ya Kamuthanga ni ithirite kinyongo gite montame akagwari na kwithire kirwa kawangu ni ite kunyira 15 nyuma ya bobu atongeria ba factory iji ni bethirite bagita muchemane ni gukunyana matona guchwira mbetere ontu bubu yakombetagwa marieto yakombetagwa maki gituma ni chairman wa Kathangene Cooperative Society. Tukari narwa na muchemane rwa arimi kuma riria twa unirwa turaiwa tutathie muchemane yungi rwa arimi narwa tukari na muchemane rwa arimi kenda tubera uria kawa kao kajukirwe aja na kenda bamenyi kawa kangana kajukirwe ni kenda batiga gwita bethukagia arimi bangi na uome akibera uria kawa kaiyewe njai kuria kwajukirwe kawa unia 15 cia kawa iria ciari factory no tukawa kau kangi twari tugugaikia ituikitie kawa wiki the after jokyo gutumite mbetari netu bakawa nikenda bamenya ati kawa kao kala kajukirwe aja antu batia gweta na mbere na kuthokania bakiuga factory iretie kawa management iretie kawa kao factory ni na kawa nkunia 15 chijoketwe na mantu jauje na thirikari yaria tukwirigira kawa getu gakoneka ni bethirite bakiregana na nteto cia nkinyanirio iria ciithirite ikiuga mubunge wa Ntereji na MC wa Ntereji njara yao ni thirite kionekana Kiriwamba bubu itukari na memba betu almost bonde bana baigitwe kawa ikai na tukwaria bo muchemani yona aru na twarikania atiri muntu onde okumenya okuyiwa kawa ikai na umare na andikithie statement kwa CID kariene nikenda ukuyibweta na mbere na kuthithia na tukemea antu bara bagweta na mbere bethukagia factory iji bakiugaga ati kawa kaithitwe management anga kawa kaithitwe ni atongeria na twiregana na migambo ire kuma ati kwina antu bagweta bakiaragia bakiuga area MP wetu na tonyete mantu ya na jagi mantu jorongo gakwenda kuthukia area MP na ati nya MCA tukuregana na mantu ya uburu chemani jona abe watu atima tuli arimi mbali yetu ambeta wa Misha Kimweti Makathimo unini ni secretary wa supervisory committee ya society iji ya Kathangene kuri antu bangi bambiriti kwaria mantu ya tikwereka muntu akaruma kukira akawingania wiyete kawa ungi akambiria kuandana magi kuna arua ndikuye tukuya muchemanioni tugiria kuoneria antu tunywa tuba kwaria tetu twega no already mantu jaja jari under investigation na imbirire antu ndabera CID ngugi yao kabo dairwo mukurio na itukumenya uma no competence ya CID ba Kenya ya bara tuina bwao tukumwinda out tukumenya ngugi bagaita batwika bakonwa rindi pero aja ne kawo getirire ane ogwetirire gukira turombera arimi na arua na twitikanire twinde na arimi
itwitikaniririe murimi wothe kugijikane igatigirwa CID no ndunya CID atigirwa tika kwina ndiji ikumbo bia naja atije na arantu baeta gukarandi karabaria mantu ya society kabaria mantu ya iku kaba konwe ne antu baraba igukundu Umantere cia kithare guku ni wandi ya Mwangandia gicigo mbunge gia Centriment ngikunyiria ntotori yetu wadi Patrick Wastela Weganwe constituency manager wa gicigo bunge gia Tigania East bwana Kirang'a ethiritwe akina mbere kwigua akitambitwa gutigira ati anabaithi bakwina mbere kwa bakibebukanagia na ndawa cia mbugita na mantu mara mangi matagirite muno na njira ya kuyamwe kiri mantu makoni na michetho na mantu mangi mara makaina mbere kwa makibagunaga anene ararigithetwe ino kagita gakunenkanira mibira ya uchetha kiri kundi biambe umbithi mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti ino. Kwina project nyingi muno mweshimwa mporo arombete na araome na antu bakio twaile bona akatutumei kwi monkiwe Kenya yo muto muno yo antambu to yigwa kwina monkio muto muno antu bariwa wa antambu mweshimwa mporo no eno tunathurirwe twina mathine tiganisti ya mato muno barabara ire to ekunati itona thirikare wikira lami thairo wita atia iwikirwa bura kwenda kuwa eke akwithira Kenya ibabangite kuinga Ruto 2027 kakwende twabata batwe katwabata umwinga lakini nakumporo no tunathuriro mwananchi kuma thai 2025 mwaka 2027 antu betu ibakwenda irio kana bate kwenda kuma thai mwaka 2027 itukwenda mibira ye kana tutikwenda kuma thai mwaka 2027 itukwenda barabara ekuna tegirwa lami kana tutikwenda mweshimwa mporo arombete thoko ere mikindurie milioni 320 itukwenda yako kana tutikwenda thoko ere nara mulika iromberi milioni 1 itukwenda yako kana tutikwenda ara kiucho mweshimwa arombete nyumba cia affordable housing ara kwa chief chiite wako chia 1.3 billion itukwenda cia kana tutikwenda ara mikindori kambwire ara mikindori mbathi certificate no bukwira na intukira kinene ki yangi yonthe Unduma Center era twita tauni mweshimwa mporo amiretete ara kwa DC kenda antu betu batweta ara mikindori ara bakaira services Unduma Center mikindori baita atia bachoka sawa sawa tukiongela barabara ici yetu itari mawa ametho witaro ankamia itari mwana rwari ndiri mwa sawa sawa mantu ayo nthe aringanirwa batu toicitha rungurwa ruto twatukuwa tu tamu lakini tukimenya twakinyana ara muthia turira wananchi na ate bukwenda tuwithia batwiri one time tuwe ni mbivyo ibo kwata mantu ya ari kubunda bwira ba butawata na mbitirite kwebyo kwenda bwata batu thai tuichithete rungurwa ruto kenda tona maendeleo sawa sawa ekinya 2027 ke thankele ikuthungutha tutithungutha katwaguianiria nwe nabu na ate bukarikwana ibo kwata mantu ende tuwe one time la miekuna te lwame tuwe one time thoko etwite tuwe one time ruari ntobire bionthe tukuromba biete batu turenda kuria twe mwira two time aturutire ngwe 2027 yekinya Akenya batwira tumurute twite atia aibo kwata bagwe kuende sawa sawa enda turinge ka two time kamporo kakega kenda ndaita monia na ambetire antu iba kuringire mpe ramwite bingane kerembete atia kuretere sawa sawa enda ndawara mbe twekere ni tiara ndawara mbe na ni amporo te amuntonge champoro ake ndawara mbe tuwa tuta twekere tiara weka bidole arambe poro abori Tongoria totiania Tongoria te mwana wanda no mongo Tongoria te pavo Tongoria to amporo multingwe musogerenge 2027 arambe nyaka wangara nyaka wate nyaka wangiri Iboiga nuntubo riboti inu no MC wa Wandia Gatunga Sylvester Mutwine ethiritwe kinambere kwa kebu mageria na kwariria mantu makonini na budget ira ethiritwe ikurukwe na ara kaunti ya Tharaka Nithi mwaka 2025-2026 na ethiritwe kiuga ati
budget ino etierekene agitariria ma borambe chino chithire twikinambere kwikigaiwa na kiuga tikona kwina uthibwe kana etina etigaitwo na njira yagirite kuguna mukari wa county ino ya Tharaka Nithi na arende beto yake igotigira ati kwinambere kwigwe kiruthagirwa maugaruku kengo kwigwa kwina weru ndeni ya utumiri bwa budget ino mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nwe uturikire ripoti ino. Nyuma ya bajeti ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 gukuru kwa Keremungi akaunti ya Tharaka Nithi muthenya wa igoro MCA wa Ndiagatonga Sylvester Mutwiri akithirwo ari umwe wa MCA kenda bara wambire kwithirwo bakiregana na bajeti ino muthenya wa mundekere gikaro na ndiki Ndeto nombite gutariria gitumi kiongo ya kuregana na bajeti ino kuri mbeca ino tuninkiretwe gatunga 1,990,000 mbeca iria nyingi icia ndona ino tuwita conditional grants tobia tunini tu itu twa bilioni ino imwe ya thirikari iria tuirazime kaga kogu ngatara mathabu makwa ni ndona ndina milioni 17 iria tuigikaye lazima chijire kuma kwi thirikari nene mbeca nyingi cio ndigotigara ni iria cia ndona tutaigikane kayo no turamaka muthitaya na iko kiari gitumi kinene kiake the mambinga budget ona milioni ino 17 nkuga cia barabara ndi umwikire ukathi withire ire gekiro na system ni ire gekiro kwa control budget ukathi withire milioni ino cia kwa 17 itire gekiro cionde kwi barabara cinge ciekiro ikire ya mbeca ino ciakwa na intomo kathi mwanko thire mbeca tie cici atumikire lakini murandi uro taro kana barabara ire tarimo wathi kuthingata ukethira mbeca ciumire cionde ciatumikire cionde lakini utie murandi warudwa nontu burato akurukirie tibu baikire ikari system tobia to akoto nini wogu 17 no to baba ngi baringire kura bakimukurukagia ndenda kuona twikiretwe kwa unire irabaga ekira tubaningire kimya kimwe kathirithia bakaomba bachoke batureterera bekira system ni bambe mone kana inye 17 ire cia kwireo na hino cia ndona nacio tweterete no ithija abandu gwatwika mbeca ino urandi nyora wa kombikiri tu wekirwo na system ni koguo kathi gutwike ona uga wiko kanini gakaya kandona utie gwire karuto na wakwa no ticho chekiro system gaki wa mbeca iri na nkereta wandia na milioni 99,400 milioni 17 gakicha kuma kere thirikari na nene uchingicha kuma kere ndona nacho no achije kana itaje ngerekana kenenkanira na mwanka mukuru gukwethura itaya giontokera kugikyo gigutuma baga maendeleo kwa milioni 90 kando mendia cia ndona kuna murandi ugwitwa wina code number 3110544 iretwa Climate Change Fund Falca gatonga 1 ni peto milioni 40 na murandi umwe ikathanga chini water supply wina milioni 25 wachire imanduru at the dam wina milioni 15 imore ndi milioni 40 lakini milioni 40 tuteshwa kana kaya kana itia ya chiere ereto ninkeretwe kwena murandi witwa wina kondi 26 40 506 503 Kenya Devolution Support Program ini mbecha cia ndona conditional grant kwena project yitwa Gachoroni Mbwau milioni 5 kama Karigi Water Plan milioni 5 Karugwaro milioni 3.5 kwena Kathangaro Catchment milioni 7.5 Mpuku Bridge milioni 6 so inu inkurukia milioni 60 cia ndona ino conditional grants ira tuteyika ikaya nonto nyeta ya mwanka muthiru inkurukia milioni 60 kuri milioni ira 99 ndona uyo gwitwa Climate Change Fund mwanka muthiru twa ina milioni 350 waira tutwikirite budget ino na mbeca inu ti chiringi no emo yaya na ito chiekirite na icio inu ndo kuona ndona woju no tupeto milioni 40 kwa milioni ira 99 so ndeto kuga mbeca ino no chije kana kara kuya to ina experience ya mianke ino kurukite gamutwira kiweta wandira kaunti ya Tharaka Nithi tengeretwa kigina kinene kia ndona kiwikio gitumi giatumire MCA wanja bara bathuretwo na kura baregana na bajeti ino no tukure wandi mikunengerwa kigina gia ciringi milioni 60 kuma kere kigina kia thirikari nene na ikio gitumi bakwethera bari na mirandi mingi baraba bingire muwanja Batharaka batano wachuke wa igamba ng'ombe umwe na wa midhero umwe
Maubo ndo ibu wanditio ikari ugu. So inde besira nyingi chiro terero Tharaka constituency nino Chiandona. Na intumoko na MC Matharaka monde mabingire budget team. Igamba ng'ombe ile nyingi no Chiandona. Mitheru the same. Kwina wondi yena $1,75,000. Lakini naringire yes budget team. Lakini ke $1,75,000 million mirandi ya $1,60,000 imbeche ino bilioni moja thirikari lazima chijire. So gumbese ira eterete Chiandona $1,15,000 yake kwa $1,75,000. Rombare nana kuma kere mseyo wandiaga tonga Sylvester Mutweri kethero rire kuria kaunti ya Tharaka Nithi kureithiria mawatho mao kiri no karingira kura muswanda kiri mbunge akioria MCS bakorota kurutarutwa kiri mutaratara ro karingithia gwandi nonto babatire na gwandi baraba ingi ba supportaga budget ino nominated MCS nanto baraba tina wote ukathi kwithira ti goto kuringa nyon kuringa kuria gatonga kiwa timbega budget timbega tiko fe bantu bagatonga MCA atena wali nominated akaringa kuria ya ukanza kuria yakwa akiwa budget ni mbega so tuthiete mbere ni ndenda kuria sana county assembly ya Tharaka Nithi turaithirie standing orders chetu kwamba ukegwa muswanda ora wojete wiringithia ward director ta miswanda ya mbesa itotigirie ukurukira sheria chetu cha bunge MCS baba karingira biro inu kura kama muswanda ukura ibaraba dhure nantu nontibo bena kiriro yantu na mashinani neno karomba mwanga president William Ruto professor Kithure Kindiki deputy wake senate na bunge yetegerie kabisa ikenda withirwa twina gintu twitaga equity ndene ya wondi chetu tutikwenda kaire tutugutanganaga na MCA nominated mantu ni makusu wote kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waigũna nuntubo wa riboti ino Ndagara Waigũna na riboti ino gĩrukinya mũthego mana tukubangĩrĩte rũkĩrĩrwo munthi kĩrĩ metha yetu ya ndeto lakini tikathi kura yano tinguchokera kengo twigwe tukimulikaga mara mekĩrĩtwe na gukorerwa rangi ndeni ya mangatheti. Good morning.